Ghana crowd dwemu a ye wa asofo ni bu ho o ma gigigi din pa na edi kan medical boba ko mienu miense mentimi mbubo mo nyina din eye pastor Obinim Angel wo hwe dom a embre bi dom edi na chi a na dom no eye uncountable hu ba bi efri se fi empoano nya chese dom no na dom di na chi pa na so ene wo na so dem a sa dom na first uhunu ene uhunu sabio sa so na me papa eye Kwaku Bofour entry Bosiako 1 na yere edi siela ono so na edom diomachi pa tese ye ka Obofour do so Obofour ka se wo ye crusade okumase abontin so a tese se nipa ne fihi o wontumi u batsesi a wohwehwemu a edom no sebi eso ate kakra sa na prophet kwesi ewu anso sa ono so na edom de batsesi eso ate sa so na ye papa opa mboyi ono so na edom tinachi na so ene edom no enti se senia first no etie no na ye dwene ho abiza se si asori na adoso ana se enipa ni na ebia na ana se what is going on se si edenti na ama ensem ana so omodom so atia eye prophet Azuka epiemu eye Kingdom FM eye Fifi Pride asu ya amodidi nkomo about nyame adwumanim na Azuka ema yeti ase ye pense eye asofo e betwa omodom bebra na se nipa edu omachi do soponu ne nyina eye bebi omodi omuti akwhye anasa akwese sunsum akonwa se wotan so a eye dan ya wo be firi sum obi aba bedi so na ne akonwa no ne a wote so ono so enche ne mbre betwam eye Adom Kyei Duah eye second chance of a odi Philadelphia ni ma o bo nyame mba de o makọ heaven enne ono na wote so a ono akonwa no wote so eno nti edom di na chipa na enche wono so ebetwam enti wo yasofo na sabi waso dem nipa 10 20 50 amesro fanasa na se won so de uti kwhye sa ho ne dia onso edom ebebu agu so biso enti prophet Azuka emra sesia minua mi amade nyina kwade Obinim ana fko Bofour ho ana abedi Kyei Duah ho na omukra nso ye kwa asase so na ye adokufo na kwa yen side onya na ekuta no na ba Obinim ho na ba Bofour ho na aba Kyei Duah ho so what are they now? Oh, okay. Enti ni nyina no wo hwe bu so mo nyina di 5 years. Oh, sir, and I make sure say e sunsuma de. Me am when you wo tumi no minim say yakunya. Okay. Ebe ubetena so. Okay. Otena so a ebe free so. Kire de obetimi eno kra no enye yi. Obetena so. Wo tumi ntena so nche. Yes, say spiritual. Watch here 5 years. 5 years. The obi be ka won sa ombebo data amount. I did for nim ombebo data amount say we be kuta ni say. Oye hwan ubegem. Oye hwan ubegem. Kyei Duah ubegem. Ubegem. Enya wo dia. Hwa efi akunya hwan no so watena so a uwu akunya no ko. Eko. Obi metena so. Obi betena so. Enti se ne me nua na na se emfa ne se me bra panyin no. Wanya mebo me nsem ayede. Ama no enne ebia hu ne se mekuta nipa tu amensere me o sere me a ebia ubetimi alusu omu nyina ma me mo boy ye beto Columbus apai life akwasi sapon ye bebo body fo bebre wo kumase Joshua J enne omo obenyinya nyina bisa so omo we omo benya de we manya ne nim da say ye baton changes ye baton ye spirit ade bia ye tumi bia no entrase e free ha kire de obetimi akase wono de waprim na koma nyankopon beka kire ne se ubedi so enasei enane so na ye wadwen se won sori na wo prepare a de wo hwe fam a won sori biem onti wenum nyina ye Awurade enhyehyeye yes ye Awurade enhyehyeye enti ye won kofo bi so wono ma baton ne free ne sape asori nugu so nim sa yes si asori na gu no nyankopon na ama na gu se nyankopon ntimi ema ne ngu sa ebe kofom ebe ka nipa kakra nanso o ma wani so na ohu ni se minyan afiri mensa ede na nsi wo bible say na Samson woni pa nyankopon abɔ no soronko nanso emra dilala timinya no Samson bie na no ka asem bi o se enye nipa ne botiri nwi Awurade ne botiri nwi nanso mitiri nwi ne besa ayede afu biem so o ka se ma mitiri nwi ne mfu na ma tamfo hu de waye me anka obetena ase nanso one na tamfofo nyina bɔ mu ye dai ewu enti se otofom
now Joe to from ni tum now sa to wa so would you tum say rade na ama wa to from oh dem say na me cho say adwuma na wo ye na ye dey enye spirit adwuma o odifo bi ana asofo bi anu so onya adom ne kwa odifo ana asofo bi anu so tena ha ne dom ne puba ye oye no ma obi anu obetimi so oye odifo say on the dom na ne chesi oye no ma no nya ye ai sa nyoma no eye de nyoma sa nyankopon betimi di amawo bonsam betimi di amawo nyankopon betimi aso da ye no akere no ma ye wonsa beka no wa ye bonsam so wonso betimi akobonsam wo na bonsam di amawo so ati ase ba wo ye sure say ni nyina no bonsam di mu akotene ye pa wo na so bonsam ye strong che bibia eti muadifo no bebre yusu bonsam akwante me ntimi nkase bonsam ba wonimu bi ntimi point say we eye bonsam da bi ba wonim say bibisa ekoso me de minim say eye white and black me minim say ye wo angels bi wo ha obetimi abeka cho say me yesunsum embese ye mfa woto me ma odom a opɛ bia wo wiase ama osika a opɛ a nipa no so bepene osofo no bepene se na eno na hebon sama kwan no bo opene ebi be ye ba ebi mo ye ebi no mo ye okay a wonim me de me hu se ebi a yemfa ne se nipa asomasi ba wonim se ekoso minim se ekoso minim me ye spiritual mind okay ye nim angels na honhom fie nam a epe nipa na spiritual mind dey so hunu sofo we wo ye mama nka sam kire on se hunu wo sunsum ana yes me hunu wo so osofo we say wo ye aha me hunu internet so hunu mo a oh on the more serious note yeah o ye campaign amalan ai butterfly to a butterfly movement ai deba ne say na sa wo nya ho na wo ai wo ye MPP ni da be nya MPP ni wo ye NDC ni ai wo ye NDC ni but sisi a wa shift aba MPP da ana wa shift aba eye butterfly movement I say me a butterfly eba ne say e be din komo ye din komo anu no kalo align ne color na em fe yellow no Adafo medama sese moje bre etwe me ba bia akwa asori wo bia odofo ma wani so na ma wani so osofo a odi wanim so na no so be ye nhira wo ya brabum papa ekua makra